MLA balarang ba bahag NPP ubadairu Deputy Speaker Timothy D Shira ulakam ba ularisan no ya kakam hadin ba menteri rang ba kecela kontrat ke sama ulupun yang menteri ba urisan no nagakam Deputy Speaker haba jingkren mentagasngi Timothy Shira ulong ba klem ongai ai nak igadaw ba unrisan hanrei la shuhab ba unrisan batkum ubriu ke parti ubakong useng urisan bet kumpala peta kibana jerong ulong ba keli aya ya kedaw hanrei kum ubriu ke parti usukong ngubin Timothy ulong ba tip bat kasyong baro hagarai menteri rang ba bat ulong ba ukloi ban shim ya kanu kekam kaban saben syet hau menta kasngi Timothy ularisan no nagakam Deputy Speaker hagapor kantai ba German step hau speaker ubal pedeng ya kene ke shithi jong ha kawai keliang la yo jing tip ba ya kakam Deputy Speaker la ban shim tino nau MLA ka malim uba Roni Wilungdo ubarang surung shen sya ka National People's Party pi dang ha kini kikintet sngi la ne kini kikintet banai baladem